Gelek spas hêvîdar dembaş ji wan nava siyaseta Tirkiyeyê demek dirêjek û her ragêşî û turebûn û tawanên giran li hemberî hev têne kirin lê di van rojên ku êdî proseyê hilbijartinê dest pê kiriye de ji alî namzetan ve hin tiştên nerm û zimanekî din jî hêdî hêdî em dikarin bêjin ku derdikeve holê di vê çerçeveyê de jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxwaza Mühîda Muharrem İnce namzetê CHP'yê qebûl kir hiç nedate payîn ku ew Erdoğan bersiveke wiha bide Muharrem İnce gotû ez amade me ku biçim li koşka wî seredana wî bikim lê Erdoğan got nexêr eger ew dixwaze deriyê partiya me jê re vekiriye bilawere li aliyê din dîsa Muharrem İnce namzetê CHP'yê siba seredana Demirtaş dike li girtîgeha tîpa F ya Edirne'yê Muharrem İnce piştî ku li gel Selahattin Demirtaş vegeriye jî berê xwe colemerge li wê derê jî mitîngekê li dar dixe. Li aliyê din bangeşe êdî dest pê kiriye wead têne ji alî namzetan ve namzetê HDP'yê Selahattin Demirtaşî bi rêya Twitterê weadên xwe dişîne Demirtaş dide zanî ku ew eger bibe serokkomar ew ê mehane 500 lîre bide ciwanan. Di derbarê manîfestoya AK Parti'ye de jî nirx û guftugû û nîqaş berdewam dikin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di demek ku ew manîfesto eşkere kir de gelek wead jî anîn ziman du alî li ser vê mijarê nirxan dikin yek dibêje AK Parti serdemeke nû ji bo serêrakirineke nû daye dest pê kirin bes aliyek jî dibêje ew tiştên ku Erdoğan dibe û şêweyek ku ew wan tîne ziman weke ku ew serkirdeyekî opozisyona be ewa 16 sala serokê vî welatiyê kê destê wî girtibû ku heta niha ew tişt nekirine rojnameyan jî îro em dikarin bêjin ku manşetên cûr be cûr bikaranîn li ser gelek mijarên cihê rojnameyên manşetê xwe danîne rojnameya Sabah yekemîn rojnameya me ye îro di manşeta xwe de dibêje ew ê bi xwe têkevin xefika ku ew datînin dibêje her du bavên şehîdên terorê Selçuk û Enes gotine li hemberî ew tifaqên xayînan em ê hetayê heta qiyametê li pişt Erdoğan bin ji ber ku hem ji alî serkirdeyên AK Partiye ve hem jî ji alî medyayê ve jî beşeke medyayê ve jî bereya ku ji alî CHP û partiyên dinê opozisyona fatiye ava kirin weke bereyeke xayînan yan jî weke bereyeke münafıqan tê bi nav kirin. Rojnameya Sözcü li gel Muharrem İnce hevpêvînek kiriye ew waniye ser manşeta xwe Muharrem İnce gotiye eger ez bibim serokkomar ez ê bi baysikletê bigerim ez ê seyareya xwe bi xwe bajom her wiha ez ne ew kesim ku ez bi 3000 parêzvanan ve jî bigerim gotiye dibê serokê namzetê CHP Muharrem İnce ji rojnameya me re got ku ew ê çi guherînan bi xwe re bîne gotiye ez koşk û seltenatan naxwazim Muharrem İnce. Rojnameya Milliyet li ser gotara Erdoğan ya doh manşeta xwe daniye Erdoğan doh beşdarî bernameyekî bû bêhtir jî li ser meseleya İsrail û Filîstînê rawestiya gotiye li her du cîhana jî em ê dawakar bin divê Erdoğan di derbarê kêşeya Filîstîn û İsraîlê de rexneyên giran li İsraîlê kirin her wiha Erdoğan gotiye lazim e reformek jî di nava netewên yekbûyî de bête kirin eger nabe nabe. Rojnameya Yeni Şafak dibêje eger wisa faîzan daxa dibêje doh li Stenbolê bi beşdariya hemû nûnerên bankên Tirkiye bernameyek bi rêve çû dibêje bankeyan sala çûyî 247 milyar lîre qezenc kirine ji faîzan digel vê yekê jî serokê Yekîtiya Bankeyan Hüseyin Aydın gotiye faîz ne ew tiştek ku em zêde kar jê dikin dibêje Serokwezîr Binalî Yildirim jî li heman bernameyê bersiva wî de gotiye wê demê faîzan daxin da ku him millet qezenc bike hem jî hûn bi xwe qezenc bikin. Rojnameya Tirkiye jî li ser egeriya kabîneya ku ew ê bête avakirin manşeta xwe daniye dibêje kabîneya serokatiye li gorî vê rojnameyê dibêje sê biryarên stratejîk li pêşiya Erdoğan'ın dema lîsteyên parlamenteran hatin zelalkirin ji alî wî ve hem kabîneya wezîran hem jî lîsteya
روژنامه شارداران اوی هدی زلال ببه روژنامه یعنی بیرلیک لسر مجرک دن مانشت خودانیه تشتگی بالکش جی دوی دولت کردان یا کریستیان دبیجه شاهد نه اشکره سرحات ایکو دو چرچوه دوزا کشه کی امریکی کل ترکیه تی دارزاندن دا دست به اعتراف انکر لخواه مکراتیه وی گوتیه او کشه یعنی برونسون هم آلیکاریا پککی کریه هم آلیکاریا فتوی کریه دبیجه او کس ازمری هاتو بگرتن لگوری وی اعتراف کاری جی ادعا وکو برونسون جبو و دولت که کردان یا کریستیانان خواستی تفگره که بده دست بکرن هر وها دبیجه انجیل به کردی جی بلاف کرنه یک جه روزنامه که همان مجارکری مانشت خوش روزنامه میلاته او جه دبیجه نکشه لی سیخور دوالی دبیجه هم اندام جه پککی رشاندن هم جه جبو چکان کوردینات دان لگوری وی روزنامه او کشه برونسون جبو یپگی اندام دشاندنه انجیل به کردی بلاف دکرنه دبیجه د کامپینگ و شرطی داجی جبو پروردهی تئوریک مالزمه JPG را دشانتیه هر واحد بجه هم JPG را اندام دشانتنه هم جبو کود امریکا چکام بشینه روجاوا کوردینات امریکا را دشانتنه او دناف بین امریکا و ترکیه دبو صدام کشه که هر داوین سروک امریکا داخواز ترکیه کرو بکو برونسون سربست بیت بردان روزنامه ستار لسر راگیشیا پارتیان مانشت خودانیه دبیجه ای پی تاکتیکن فتوی ایپ یعنی پارتیا ای برای جمهور و روزنامه نزدیک حکومتی ای پارتی وکی ایپ بناو دکن یعنی کندر یعنی بن دبیجه ای پی دست به تاکتیکی کریه که به رول مقدوریت تاکتیکن فتوی اپراسیون فتوی بکار بینه جبو که راگیشی زیادتر بکشی لسر مدیا جواکی دست به پرووکاسیون کرنه اشکره بو یکو لسر به پشت پرووکاسیونه جی کرم چور اقلق هیکو او برپرس مدیا ای پارتیه روزنامه جمهوریت دبیجه زراعت جنو و بن خدمت استلات داده بجه بانک دولت چابا که سال 2001 دادن بکارانی نه جاره کردن جالی حکومت و به همان شوازه تنه بکارانین روزنامه اکشام دبیجه حکومت مجده خانیان دبیجه سرک وزیر یلدرن راگهاند که پیشنگی بانک دولت کمپانیایی که نو بدن فکرن و فایز دا که جرسدی جیکی و به آوازی و ولاتی کاربن به تخصیص درج جخوار خانیان بستینن روزنامه بیرگون لسر آمادکاری و یاسای کجبول جارتن هاتن کرن مانشت خودانیه دبیجه به وان صندوق این کتنه وگو هستن تین نکاریبی به سر بکوی دبیجه جرح اول ده 24 حزیران ده و والی انگو پاریزگرین باجاران اگر بخوازن و کاربن کو صندوقان لجه وان وگو هزنین جیه کدن دبیجه لحنبری وی اکیجی و تو اعتراض یانجی دجبری نه نکردن هر وان انکت کاتیه کردن کو برای ملت لپیش برای جمهور ام بیژن روجا و ترکیه به وی شکلی بردوامه جستانبول اوقاس سودان باش